seeing the goldsmith's face or say Rinhuno Sikadron for no anymore. Quatemu addition in Ara, Yano Asia in the crucible with Christ, Yanin Jesu, a watch and friend. Yaye addition Marco Macomi and Sa. Now Chimuno, Yawa addition etoso and I. So, what now Chimu addition or say seeing the goldsmith's face. Rinhuno Sikadron for no anymore. Or the addition a barber to talk. Okwanya sikadron for efaso ene okwanya gold efaso ebeye gold ne bra gold efaso ewo jamu ebeye gold na yanso yihunu adesua ebetimi asua afrimo me ntwe homra sisia. To a gemuno or some heat no a corn anymore. Such struggles in the family nephew here would know. There was so yes, science, and I said, but matters are the back of Kabaku, I can say, you mean. But you don't know so I may get a deal to be that like Daniel. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Abusia for ye be ma munyina akwaba na afe ye de enchia sonko so ede ama munyinara na afe so yada mase sonko kwan so se de biarada moni London Ghana memenda akwandefo Sabbath school na afe chosemu empensempensemu se de bidi kan ekaye no na otwi munyinara ye hwe yuhunu sikadwonfo no animene adusua no atifi asama ye di hwemu ye dika ehwe adusua no ebebre nenso de no adusua bia no kwasam ne se de pa me wo aboafo esronko hase ombeboa ma ye di adusua mu penzempenzemu adi abramo but ansana no ma ye nkutie enwum free London Ghana menda kwanfo singing band for ho ewia di adusua no empenzempenzemu ebeto amoso.
yɛda London Ghana memenda akwanhwɛfoɔ singing banase enwuma a wɔde atwa adusua no mu de ama yɛn sɛ wohwɛ yɛn adusua na sɛ na medi kan seeing the goldsmith's face rehunu sika dwomfoɔ no anim maboafoɔ no ayɛ krado yɛwo adom aboafoɔ mmiɛnsa wɔ ha wɔn ba bɛboa na yɛde adusua mu mpɛnsɛmpɛnsɛ mu de apɛ mu deɛ mosomfo Bismarck mensa ene yewo adom wo opini Samuel abebio ekame ho wa se opini emu akwaba ya enye na fe me komani mu a na yenua aba Agnes Tete na eti mfimfini no istage emu akwaba eja na me ko etri no aso a asoripini Hansen Asamoah na eti etro no ano asoripini emu akwaba enia great madam asese and then so mo aba say emfa bisembre yen atifo adusua no eye de pa ye hye adusua na se no ye hunu sene crucible anase chemfre no ugramfo de no sene esitie me ko Psalm 23 me tre se o hye nyamsom na se a ede ebreduru ba bi no obekọ the valley of shadow of death na fe upie free mu a na fe ya top no watamfo nim se top fro watamfo nim dia na wo obey wadwen se ne mensa emfiri Yesu Kristo nim nko ene me ne betena dada ifiri wo ya ba behwe echemfre awodo a eba ye so chemfre ni bi ewo hɔ no a eba ye so a surprise ye ni na abaye so ebi wo hɔ nso a na ye mbɔne na akofa de abrɛ ebi wo nso ye nyankopɔn na ama ho kwan se emra ye so saa na ebi wo nso a nyame ma ho kwan se na ebɛboa ye ama yetimi anyini akwai ye ne mo ye firi hɔ no nso na afei ya ba bɛhwɛ chamfre bi a ehu hia paa yi se so nyankopɔn eto da bi a yefi se ade bɔne bia firi bonsam so nyankopɔn so okwan bi so elidi yen ko ba bi a ebe ma yadwene mu aye kesere ne kakra ebe ma yegidi atɔ ape kakra na edi a kire nanimunyam anase ebe ma yen so yetimi anyini akoye ne mu ana ye se ane se ne na odi Israel for no efiri Egypt eba no olidi omo de ko epokoko saa na olidi omo de ko ba bi omo pensu an na nsu no enso enwuno sara ena olidi omo ko ba bi a na ahokyere ewo na so ni nyina mu no oda ho adi ede ekire mu ni nyina so omo nya sua ho sonko edi firi mu ene ye hwe odi adusua na ebetoto se ne osika domfo eye adwuma ne okwan a gold efa so ebeye gold na ye asua adusua betimi asua from asa na ebekọ enede no so ma ye nkate ani na memma Elder Hansen emo empire emaye adofo ma ye mo mpaye ososoro hene na nyame otumfo obo ade a wasem eye nokre enti da opese ye tena wona sesua wasem emne nso biem yaba bibie wasem mu kasa kire yen kasa fa yen so oma eti wo wiase afa na nyina nso ma wasem enwedwo akoma na yente wase wo Yesu din mu nti amen yo me da moase yen ka bosem no ye fa free 2 Corinthians chapter 3 verse 18 sister age say why ya krado a yen hwe yen ka bosem no e wo ho no mo ose na yen nyina de ani a esoda ho hwe Awurade animonyam no se ohwe ahwehwe mu na wasakra yen kosuban kro no ara mu free animonyam ko animonyam mu se efri Awurade honhom no ara amen amen yendika enhwe yadisua no from angle hasene yemfam bie adisua na so wohwe adisua na tifia asam na ose rihunu sika dwomfo no animu ose emofra bi ekọ sika dwomfo ba bia wo ye adwuma na wohu se sika dwomfo no odi gold no tu ejanum a oya no wayi na obobobo ho a no asade akotum biom oya no wayi no obobobo ho a no asade akoto janum na ebre bi odi bekọ akoto ejamu no osama heat no ekọ nanimu na mofra na ebisa nse adan na oyesa o se enyandu tamwa ewo se eye gold a obetimi ama na ye gold no enti na ye a osade no mbisa nse na okwan ben so na edura na so obede ni won mu se adan na ye gold na o se oyi na se otimi hu na nimu ewo mu a chese gold ni ye te se ahwehwe na so hwe se otimi hu na nimu wo mu a na wo hu se afedie
aye good eno nema yenya ye tifi asem no se hunu sika dwonfo no animu no ose sara ena nyankopon so wode yen efamu sene ebetimi ansa na ebetimi abedimu ne ebetimi aye sese ne good be yen so ebefa oja bi musa abusiafo saa na ede anase na otwi mu adesua yi ne wode toto ehunu no yen hyase na fe yen hwe no emfiri ahasem ose asembisa yen fa hwe adesua ni nyinaa mu ene sei so oha wodwumadie bi a edi ewo ya ahote mu anase in the process a nyankopon pese ote ye ho suffering anase ohaw bi eba ye mu ana ewodwuma bi a edi se yebetimi anya ahote no anu na yede hwe saa na otwi mu nyina adesua mu yebedi kan hwe Genesis chapter 1 verse 27 ose onyankopon bo onipa se ne seso saa yi boni ama saa nyankopon seso na oboye no ato apekakra enti yeni kan enhwe to what extent na yehu saa boni asai nyankopon ba oboye nse ne nseso no yeni kan hwe to what extent na yehu no that's ebeche busiafo a etie ye nyina enokre Genesis 1:27 osi onyankopon bo nipa ewo ni suban ene ne nseso ye nyina ni mu se onyame bo Adam ne Hawa ewo pepe pa opeyemu there was no deformity. In fact okay Ellen White ne nwoma no Steps to Christ at the origin of sin, the great controversy, the origin of sin, ene babia perfection nyame de bo ade no a o chire mu kwanye nyame fa so bo Adam ene pair ene mudia na oye ena obi say to what extent ena bone asay. In fact that question we there enye say ya te hampo ni yebeka minia you can see right from me ankasa metiwe o hwa hwehwemu ana o hwe woni padua mu na wo hunu se o sore kura na se wontimi nsore na se osisi no achia na ukotugwi na ukosi hu fisio a first of all ne boni timi ye no because nyame ammo oyawo ne amane wi amfra enipadua no se onam na ana se fum ana wo bibi na se kan twa na moje ba ne ade a physically no make the physical nature no se wo hospital na sabi ya wo akwada bi na ese o in heart akwara unim hwe ese na kuma nyina waye na ye wo bi kura itimi wo no limbs oni limbs oni sa oni nine obi o ha na ni deformities there e doso the physical image na nkasa no nyame boy no first of all no edikai bone asem enti se yehu yade ahodo a ekoso ye nipadua mu de ka se ye nsore mebo mpa ya na ye ka sa yarefo mra ha ana obi a onim se obi yare a you can see how many people mbe sorry ni nyina ye bone deformity no a abani bia bone sunsanso no but in a more serious note no nyakopon ammo ye physically say ne nseso keke but e woni de ni suban so suban a wonyame de bo ye a eye adwen papa ene mompa ene the morality nyame de she nipa mu no they say ye ne boni aye no and you don't have to go far to know all these things. Say akora wedi 18 years 22 years me fa triple rifle and I say a semi-automatic gun or could you not the dance knowing said there is a match Ecoso or America statistics be by almost 2022 there is not a single week a mass shooting in America and so far 370 as at last week and on my record of America mass shooting you can't say nipa bako say you kum nipa bako en ka ho but say you kum nipa e bro me ensa e ko no 370 episodes and a yenya e kire say the humanity na nyame boy en say the suban so na nsa so no bone asem and this image all come once no ena all person ye sign a restore back to the image no a ye Yesu Christo ne image and I say ni su no so unti
So you can kind Romans chapter 8 verse 29. Or my idea said, "As for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren." Now, one uhunu won caneno, one predestination, one or per se, or jiwon, right from the beginning, or say, or also or predestined, and I say, or share or free a body as I say, or more any neba Yesu Christo no subaya and your pet, say, or monso may woman I just dealing in a abakan, sir. Tiarophonum, Unyame, who say, image or the Maya, physically and spiritually, I say. Na kwanya ye befa so a ye besan aba ne nchen bi na adesua di be ma ye. And say ye besan abeye the image of his son. Ba kwan be ne ye befa so. Gidi say adesua no to aso no. E be ma ye my great. This work me stroke. Jamaica ni say the media me mu say big consequence ni pa ni owo na Jamaica say ye ntie na e di aba ni bia ye be wu no. Ampa efisa mu di aba ni hwe. Enipa wewu age kra nyame di man pa na swati esi nkwala krampo ewu champanyimfo enti eboy ma me kire se pepe ye onyame boy ne nanka owu ni ho enti onti ye benya sa pepe ye ni biem na je se waba na wabefa yakoba bi owu ni wo biem tete ne odi nkan boy enti asai because owu aba. Great. Now just some ka e dia besi the hands and opening hands na kan the sister get akan I say image na say and for it say ye besa timi abenya sa image na che say no na ekọ sika dwonfo no ho no because answer na gold besa because two gold is see I won ka say eno na ye the necklaces no and ye me be famu ansa na waba benya gold no say na ye image asay akodu na che say e wo se nyankopon e de fa bibi ti so sika dwonfo no ansa na wasa timi aro store ye back to sa original image yes na opening hands no correct minia near say so we had this no from the beginning nyina yedi kan hwe shepherd's crucible. That's right. Oganhwefo no ankasa no ne chemfre a odi yen ekohom e na ye hunu no ma hodo e wo chemfre no odi kan bobo so no e na o hwe last week adisua no a e di yen fa the crucible of maturity twanya nyame di yen bedru ba bi e ma yen nyini but this week adisua no hwe a the crucible of purification. He said, "Unya ne sa ebo anti say no normal yawudi e ba yemu amane a ye famu ana say trials test ana say pains me for use pains pains ahodo whether it is physical or emotional or psychological pain ahodo a ye famu because nyankopon pese or purify it is actually or tell you but answer na e betimi absan restore to the image of send your boy yen free Adam na ye second Adam no image na yekin first Adam na say image no second Adam no image na Jesus Christ ni ba no na making kind wo Romans 8:29 say you betimi abedru sa image ne ho a we need some kind of purification and no ne sika dwomfo no as say oya de yefagemu akosi say obehu nanim ewo ye ho his image in us sa yese ye hu Yesu oyemu sa me da say ye to aso na fe ye nkwa the first one of ye hwe Job ye go straight to Job ye hwe Job chapter 23 verse 1 no e ba no say sister ke say why ye krabra ye hwe eni esi wo ho no na ye hwe Job na mani hunu no de na no struggle with afi na hu adusua ebetini asua free ho no Pacho mi enter Job 23 1-10 was say and Hiob Jesus said and then na mabobo die mu ayedin na mi pra ayedin asene mapinisie oh senka menya manhunu dia mehunu no na makodru ne tibie anka mesiesie nanim asenie na mebisa ne nsam ara yie anka mehu nsam a odi bebua me na mahunu dia obeka akira me no mu tumi dodo na odi ni me beham da bi aso ko na obeye ama me ehwo na tinfo ni ni beyiyi no na mafiri mi temufo nsam kura hwe mi ko manim nso oni ho mechi nso mi hunu na oye na dia
benkuma meni immono so omane nifa menhuno na onam kwan a mefa so eso me hwe a mefri mu sesika ampa wode afa ogem amen. Amen. Yes. Eti ya show na Job na mani hunu anase de no di ho aprepre no na eyeden afen so o hwe despite the trials ni nyina no you can see say or expressive faith e wode na okum no eje ni yisu afri ahase kakra met me ede aboa awodisia no enye bismarck medase nse si ehwe ni Job ko emu a ye de toto enemre mu ho a yentimi mfa bibia en compare do obia woni so ene ne de anyame ede eba yenso but imagine struggles a Job ko mu what unye boni bia ohwehwe wanim ni wachi no ba bia unhu ba bia mfumso bia wa ya ntini eba so nyina eba so denso ba na eba but the good part ne say adusian mieti asese ene medals anana Job wo hwehwe nemom gold na nkasa anana wo hwehwe gold na ne de ene da nkwadie no na ode ne ho atoso enti wase behind the scene ya na ekoso wo n'echi no enya afi na obedwendwen ho abusa no se na ade ne nyame we free hin enu nyina no ne focus ni nyina ne se no ne bebe bia no me nipa enya aba nenso nyakopon amakwai amanabade a ene na wose me yendio enti ondio no mu no enimu ni na ompese odi nani ebeko n'echi na ankodwen antra ne sese wodwini eno adusiana mienu atiase bebre se sa struggles no bebre no e fa betima free ebia wadwuma bibetima ba se ebia financial struggle ebia marriage struggle ebia enkura struggles but who adjust to a certain situation because we are now hu da e say bibi sai ba beto ni pofremu ama ni namfo ni yere ni nia keka hu nyina wolusu nenso was stand firm because of that enkwanje or they represent as a good no no hwehwe no but enye medals good no esombo esen medals great medals and na me say hu say ene Christopher ye yasronku cha mo twamana because ye pese hu bibia fini ye pese test nyamesom ti ye ne sade enye ye because I say ne wode chinu me didn't know one person be hu ba ye pese na me di nyame achida de na we ye say to me ese ye hu nyamesom enye science anase mathematics a de ba ko ka ba ko mu a ye ka say ye mienu ye gidie na manu to me gina enti say ya fa gidie na fa hu anto nyameso a ye beka but ye sin to what muda say socially beto na be mu say me metimi agina na me de manu keke na eka ti nyame hu ye mobo na ye nya gidie amapa na say socially to ye ti me agina ti say na Job so gina amen Joe Fraser na or a boxer very renowned boxer or can simbia anyway the power say the medal or the in the ring what you see in the ring is just the outcome of what we go through in the morning. If you sleep in the morning, you are sure to come to the ring and fail. Your person or say, so who player be say or be ball just 90 minutes. Now working na your man 200,000 pounds. Now you know, ball kakra ball you know. Now he training na or be from answer ball nankasa basoa. Now omo interview now no we building for you or mobile tennis for you. Or mobile na interview omo. Na or say training na Norrie sa Cameron Norrie British number 1 or semi final Djokovic Chan. Or say training na or no in a day no. Say anka sa training no ano say or say or the back field no so say no mbisa say over 4 hours continuous our mere. No, say training no they work could be about 24 hours our mere. Yes. Why do we say this? And no cry a medal. Who can say it's not the gold medal. Yeah. It's the gold itself. And no you medal or moja to kumu and now moje I present you. But Job who say or you the sikan one kasa. But if you are the gold itself there, what it means is that you are branded by fire. Yes.
ogya ne yɛde so gold hwɛ eti ogya no ana Job na mu no onimu sɛ egya we kamea mama ben na bi ama yɛ gold ko kama na yɛtimi owura na timi ahumani na nim ɛwɔ no mu. And this is to us, and sister Agbi say the question me say be say be me to so be hu hia. Question na me be say say are we different from the Jobs and the Daniels and the Josephs and the rest no mu twa mu no and Peter no ana ye different. The only difference about say Yesu can say na mna no kwa wie ya nipa be ya hopefo na dodo na ye do anu bedwo. Why that, what does that mean? Ye pay ho nipa be ya hopefo no kire say he say ye mpese ntati akora be kaye mo ye nyamso mu sa. But ye to nyom so a na ye ka say dare to be that like Daniel. Yes. Mentiase because men obi ani wo frefre ha oba ne so dabi obi ampe ha nti na Yesu kura bom pae say ye mom pae say Nyankopon obedi ye free the trials temptation ene maniemu na nso no say ye nya komu a e say ye hu say it is a way to refine us as gold. E ye nyame kwan say obusuani bi awu say o yade bi da wo so say usuku hu anya problem woni wo ma e wo problem say o matete asika sem adwuma nkrata sem everything na wo komu a e painful to you bia no say nyame dum utimi kase na Job kan no in the end you come out refined as gold. That's right. But you empathy be exercise but you need bring your phrase asika unyan will bring them. It cannot happen. Yeah. Enti adofo no me gidi say adusua ko na nimu nyina no me say repeat say at this point you know it is a crucible of purification. Ahotie chemfre emu na ye say ye wo enu bi na ode eba Job so yo abusanfo me ye say se ne ncheche mu no ekono ye nyina ye tiase eba ye nto aso na ye nkoye nim hwe Yesu Kristo abrako Jerusalem na enche bia obewu no oka parable bi abasemienu bi a mepese ye hwe ne ye di linki ye disuan ya Yesu ne hu adisuan betimi asua edi afremu. The first one no Matthew chapter 25 no the parable of the 10 virgins. Yenim sa parable ni pa ye di mempese ye be kan ni nyina na afen so osaka basem ba ko fa nwan se ne obechiche nwan mu wo mo medi nifa ene o mo medi benkum. Sa parable no so yenim se ne eno so esi ekwa ewo Matthew 25:31 to 40 no so eno so sa parable no ewo no yemfa entoto adusua ya Yesu yi no edien na yebetimi asua free sa parable mienu ya Yesu Kristo ekaya sana o no bem kakra nya Miss Mark Edasi see he parables no mienu nyina na say the first one na the 10 virgins na adusua Yesu nyina no yese purification emu na ahotie mu na yede babewura no nti imagine say osi 10 virgins na mu nyina ye moko aponto ase na moko aponto na ase ni ebitimi adwene ehun se bibia betimesi e life mu. Imagine say last week edition yesuan no oka say chemfre no ebitimi by surprise nti no obi wo wa prepare no ho say ne ebebe bia no whether good or bad is part of life. Human nature may taking on. Enti 10 virgins no ma ebi atimi adwene say we ya ye kwei no ebetimi basema anhwe ya me oil ebetimi asan wadi nka adwene ahead of enti me prepare me ho enti wa hu nyansa a prepare no obi nso say life no dey sanity asoro ne ye kwa ye be na eno amu ne na mu no amanfo ntade ya totoi menso memfa me de nkonko kirebi party ya ye kwei anye bia me kwa ne manya bia no kra menya akokọ na bi awi me hu madam fu bi enti ne say ye kono an ye nyina ebomko but wonwe hu say wasi edana no ebeba no minu nyina obi ani wa onim enti ne no de anya ni focus the focus ne say ye nkọ asore no ye nkọ party no ye nkọ jana yiye ni ye nkọ say ya but bibia betimi ato impofremu o driver betimi anya accident ebia o class me kwaba no wa mabio ebia
wo ho an wati oye obi by telephone call ukura no utimi enya heart attack at the moment e ma bibia timi si but no oye wise no oda odwene daachi enu ntina 10 virgins na bitimi adwene say no matter what bibia betimi si yo abrabon bibia betimi si e wo party na ekono entimi mfa backup na me backup ni nyina ne say me hu se bibi esia at least me encourage menya bibi e dey support enti ye nam a ye kwa ba ni nyina ne si amfa Kristo se ye kra ni ade nkwa ni amfa ne ye ni ye hu se ye refine ye no bibi abetime sinti no se ye refine ye ne se ye anya bibi papa bi amfiri mu ama o anhwe ye na ye nkusi aga enu nti na ode to aso me hu se parable ofiri ha na ode ba se the same way ana goat any sheep no obaba be chemienu enti ho na obechem mienu nifa ani bunkun no ho na be hu se 10 virgins no na wo ka 5 no ho na se wo ka 5 na o ma prepare no na se na wo ka 10 other 5 na o mo prepare no Sabbath maka come de batutu ye wawie ye brem se hu se emaba wode si na enum ya nyansafo enum ya nkwasiafo na ye wo enwa ni mrechi enti enwa ni gina ho manyansafo ne nkwasiafo ne ye mponche no enti ni na gina ho masuban a enipa ese ye de tena wasase so hwe se ne nyankopɔ de ne betima ye pa na tena bema ye hu se ye nyansafo na se ye enwan na se ye jimifo na se ye ponche but the time ye hu se basa enkyere se onyankopɔ pa ka se enwuma na ye de bekosoro but ye na ye hu se onyankopɔ so de opa ma ye ontimi mfo se mi chinchina se me mesine nkosoro abraham mpe enti wom se nkwaje wo ho man ba salvation is free for everybody but eternal life e yo mo befa nyame asem no mo di su se ne ese enti ese mi suban wo suban ese nyame die no enti e be ka be hu nyankopɔ se ne obo ye suban se ne se so ne be be ni image no ayira ne ye be hu wo ye mu na ye suban ya se na ye fit for heaven enti sa suban no ena odi sa parable to hu enti mini wa ye ti nyame asondem suban be na me de ti wo eso nyame ani me ya ponche ana se me odwan ana me ya kwase ana se me nyansafo eje me na ese me dwene ho so dwene ho fa se bibi o wa ye se wo ya ye na aboa se bibi o ese me se me ya ese me ye na aboa me to fit me for heaven amen enti kakra me de kan mo de na ho ne se ye hwe parable no 10 virgins na se ma ye nyina ya kan no a so omo aka the literal part no up to say a parable enti gina ho ma bribi enti yenim say 10 virgins no e gina ho ma yen ena enchemu no e gina ho ma omo say ne good and bad good and bad now at every point na omo nyina ye at every point omo dressing baby omo ko ye no mo ye nyina no mo nyina gina ho as the virgins and as asafo no ana nipa no a gina ho no the only point ya omo mu cheye eye enwo no ena enwo no obi o kire yen say on say ye with me they preaching via different sermons but enwo no e gina ho ma kronkron nenso in another way no say ne start kire mu no enwo no esa gina ho ema character suban it is a way ye come wasem na am white akire mu ye say it is that character no image of God character omumienu no ntina chese enum efa suban a eye Kristo suban na omo abrabo eye abrabo a ede ko tenene mu na nkwasiafo no na aka no so no apart from say na omu ni won in fact wo won kronkron na usuban be Kristo that is the whole thing it you won yes e gina ho kronkron but the transforming character essence gina ho ma say onyankopon all up to the point ya side distinction neighbor no na onyankopon afa kwan bia so say ode ne suban no obeya ma ne hunanim ewo sika no but num no eyo omadwen say we don't want that yempese ye befa ile crucible mu it is nyame pese odan wo mu gold no mu ha ya no no so adan ne ho afa sa eti na in the end no say nka obenane aye gold a eye pure ama omsuban no abeye enwo no womo edandan wo ho a fe de no mo ahye afra dross no sa eti suban a nyame pese ohwe no adofo no the same thing with imponche ne yi na ye kan wasem no ne etie ne say me meti ha yi metimi the only part ameba be ye okwasia
in the 5 virgins no na say onyansafo no eye emra mama hon kronkron no kwan na mama onyame kwan say empo se mekọ wo ye mu a mempẹ kra no my crucible no I give him the chance to purify me. Okay. Now my image, about quotation that you did Romans 8:29. For those for whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. This is a yes, Subaya, Jesus Subana. Of course, Jesus Subaya then, or your dog, or your butcher, or your jaw, or your fatcher, a yemuye, or papayo, or bibia, you can, or Galatians 5:22. No, yes, a Jesus Subana. Tell Subana, when dear, and just say you are part of the 5 virgins. And just say you're the human and being young. Then you say, your major won't qua, as I said, the image, you know. Eba ewo suban yo me da mo ase ye hwe me da mo ase se mo akire suban a wo se ye de tena se abra ye twen Yesu Kristo ne maya etoso mienu no great ye nto aso na fe ye hwe Daniel nso ewo ansem bi e de maye ye hwe Daniel chapter 1 chapter 12 1 free and I 10 no na hwe contest fa wa wo de sa djuma no odi sa di djuma na fe yenhwe emre ko ana sa asem no esiye na fe yenhu adusua betumi asua free o Daniel 12 no enti no this age Daniel 12 kan 1 no na fe huri kan 3 na fe huri kan 10 no so na yenhwe pamtomienti erade asem ebre ni mu na Michael obofro titira ogina homa wo man mano besori agina na ebeye ahunye bra efi se oman ba besi bre no so e maada na ebre no mu na obeje wo manfo efi mu obiara wohunu se watwere ne din nwoma no mu no pacho ne toso mi ensan se na madwe manu be hyiren se de ewiem hyiren na won a odane nipa bebre ko tinini mu no be yesa instrument da pim pacho edunu so se obeti inipa bebre hu ahoa won hu ama wapo na abonefo bekoso edi abonefo bekoso ara edi asemmone na abonefo nyina renhunu ase na madwema na obeti ase amen amen enti hase so emreben na Daniel ka sasemi na ye tibia ben mu ana agien masjid na opese wode maye wo hase Daniel ngoma no enyina no in two contexts. Yeah. The historical part of the Hebrews, Mukudi Babylon, and the prophetic time from Daniel, Ekusia Yemren. Intina, so we shall in Chemumi. Now, we are Daniel chapter 12, yeah, like a prophecy. No, that's right. Was 11 and 12 so. And I was a brenumu, a breben, a yebre. Because so kind nina 12 nina, a child say, or catch a Daniel, so koda. If you say, oh, dear, John Queen visa. Now, woman to tumu. Ekosi say, a baby, and baby, and a baby in revelation. Eti, a yebre wasem, no, Sabbath, no, Michael. Key no say your can nice or buffo nice or your buffo no or buffo penny the archangel no you see no can use one sem a brand na use be sorry na on no the chief commander and the commander in chief of the angels no on na buffo no be sorry but obe sorry na wa be genemai verse 3 no so e can say madwema enyansafo e be hire sense no ma wona wodane nipa akoma ekọ down training mu no wo mo be hire sense no ma verse 10 no say na abonefo be koso ya abonefo sem ewe yebre mu in fact if Daniel knew senka ye bie Daniel ni efre wufu mu ama na behwe ne ekoso ya cafe no bete ne okan na because obisa obofo no say ne mi kementiase also you don't need to understand enko betiase ye na yete ase because abonefo be because so the abonefo sem a it doesn't matter so you're a politician or a technocrat or a wine. It's a bonnet, a coso. And also now, my grandma no dear. And my grandma so it in other words, like saints, or more Mujina Mia Semudino, or more and subestring, now or more subestring sensoma. Near Daniel, can you say, in the character building, purification, now you can once a month. You need to be wise. Yes. In your answer, or so, answer.
ɔde bɛma in Proverbs chapter 1 verse 7 nyansa mfiti aseɛ ɛne yɛwɔ asuro in James chapter 1 verse 5 ɔse na sɛ ɛka mu bi nyansa a ɔma no misa onyankopɔn a ɔma adeɛ nyinaa kɔ ahɔhoro anim na ɔde bɛma nyansa in Proverbs chapter 3 ɔse ɔde nyansa na ɛbɔ adeɛ ɛti yɛnkɔ ne nkyɛn kɔgye nyansa in Proverbs chapter 7 ɔse nyansa nyankopɔn ɔde Yesu Kristo ɛtoto nyansa ho ɛwɔ n'adebɔ mu ɛti source of wisdom no ɛhwan ɛfa ne yɛkɔ nyankopɔn hɔ ɛti ɔse na ɔfa ewiase mu nkwasiasɛm ɛyɛ ne nyansa ɛde hyɛ nyansafoɔ a ɛwɔ wiase ɛne wuo ti yɛn a yɛagye Kristo adie a nkakra yɛn nan mu yi a onyame purify yɛn through some pains and trials no nokwasɛm ne sɛ yɛtumi fa mu adi nyame akyi a ɔma yɛn nyansa ɛne nnumu Solomon say upon near Solomon bisa yɛ nyina ɔse ma me nyansa a mede bɛhu man ɔno a wie yɛ na ɔbɛka sɛ Awurade ma menhu mi na kan na manya nyansa akoma nyansa yɛ ade a ɔse tɔ nimdeɛ ɛntɔn na fa nyansa na fa bɔ wo bra kyekyɛ wo nsa nyansa yɛ ade a ɛnyɛ ne wiase nyansa no because wiase nyansa bi alidi to bɔne ba nyankopɔn nyansa no alidi to nkwagye eti adɔfo no to get this wisdom and or to be wise in this every a wɔka ho asɛm yi no ehia sɛ wo fa some kind of trials bi mu ahokyere bi mu pains bi mu but sɛ wotumi endure a wokɔ nyankopɔn wo sɛ ma me nyansa ɔma wo nyansa a wodidi nsɔhwɛ so nti sɛ James nwoma no wɔka no na ɛnyɛ nyansa yɛde kɔtwerɛ exams some people apply it to all sort of wisdom yes but sɛ woyɛ the contest ɔde kwerɛ yɛ nyinaa ɔse sɛ obi kɔ nsɔhwɛ mu a count it all joy owi ɛ no ɔse sɛ ɛka wo mu nyansa bɛn nyansa yɛde di nsɔhwɛ so ɛti sɛ wobɛtumi adi nsɔhwɛ so a na woyɛ nyansafoɔ wo nyame mu ɛfiri sɛ ɛka ɔbɛnyansafoɔ nko a na sɛ nyame ɔkɔ nsɔhwɛ mu a ɔntutu mmirika nkɔ bɔnsam no ase nkɔpɛ mmoa bi sɛ bɔnsam ne mmoa yɛde nyansa na ɛtene nyame no ase ti sɛ nyansa wei no onyame hwehwɛ sɛ yɛkɔ crucible of purification no mu a yɛde nyansa bɛtena ase Miss Maba Choka can pass a mechanism only me say or see a bre. What's the site because a bre would say Bible Benson and they yet didn't pass out by your papa or can of crocker nipper and uni the drocker car batang and nipper Judy. And so say Revelation 22:11 or see their own tenant na dear or your fin in their fear. Na de otino entinara na de oya konkon nya konkon onyankopon nim say sa brewe na o how ne beba boni be dos enso sa brewe no ode distinction beto omo tini ene ne omo ntini mu and it doesn't matter the era ye wom onyame a obu atan wo Abraham pens no sa nyame na ode the same standard and any excuse bi ante no ne say de hu be ma nyame na se ya ma ne kwan na want ne tini na Yesu no anto ye ho a eberi no beka se ne otene no ye finyefi no say yantina yantini biem enti anu na ye hu no we don't know when our probation will end me fear se man ko du fear obi anto me mbisa nyame me mpane sa de won so koda na otena wan sorry a we ya ba ti nyame hu ye mobo na ye hu nyansa wati ma me nyansa akoma na ma nyame ma hu me na kan na se bibi betu ye mpofri mu mpot se ne surprises sia no second lesson na I'm a fine mpofri yo me that's it no opening ya kakra na mpesa me de kan won se mne bia no ya ma ye nyina ye nya ya dwen se ye train to last minute mne bia ya na me Sabbath school class me ta de ye mfato won se me ka sana mi sano me papa etu kwai no oba no to bread na nim se ye ne tretena no ha no ye kai bi afei bread ne so ana wo chama ne ma ye nyina me epe ne eso no minim se ne be ka kire no ame ne be kese enti me hu se o buko de na me se fama we o buko de na me se fama we o buko me se fama we enti ya ka ya tre na ye twato na me hwe ke ne kura no no a divided by 3 no na me hwe ne odi ama o mo di ka na mu se ma nye ebia na drew 2 ni last one na ubenya ni a okura wani ani hu enti no ya yanta hwe ye se echina wo ho o adechie wo ho o adechie wo ho kokosechi yala ni wa ko ni ebesi china me ya hwe ye ni ye no echina yenti ani na ye ni
bibia aye yo meda mo asafe yen hwe ni di awie na fe yen fa nsoro yen abusua no so no ye hwe efisofo enwoma no eche ye enan yimu du ba ko ekopem du ensia no Ephesians chapter 4:11 to 16 no yen hwe Paul make point bi ewo ho no mo yen hwe asempoten ben na Paul pese oka etre ewo ahase unchomiente radiasem osi na wama ebinim aye asomafo ebinim adiyefo ebinim asempakafo ebinim ahwefo ne akyerɛkyerɛfo na watoto ahotifo yie ama osom adwuma no ama Kristo nipadua no sie akoso akoduru sɛ yɛn nyinaa beduru Nyankopɔn ba no ho gidie ne ne hunumu biakoyɛ mu ayɛ nipa a wawie nyini a waduru Kristo maye susudie no te biaso na ya naso anya emmotafoa a nkyerɛkyerɛ mfrafra biara wo so won biribi twon de akɔneaba nipa brada to mu enifra enam na da na edemu na imom Uma yeni nukura emfa odomu inyina enyoma nyina mu Kristo a oni etire no mu edunsia ne se ni mu na nipadua nyina ayemua asane akwa ahodo a aka atoto mu asisi so pepepe na ebiara ye n'adwuma yie nti na ama nipadua no nyini na aye ne ho odomu amen Great. Sene na Paul chiro ase no odi nipaduana kwa na odi che nkabuma ewo se ye denya na asempotin ben pa na Paul pese o cheye ewo hase. That's enyu Bismarck. Anche ne dia disiano ba wie no. Ehun se aha no Paul pese o ma Ephesus fo no ehun subai bia nipa bia ewo. Eni nipadua no nso odi etoto hu. Intini se wodi toto ho dia osi Kristo oni the head ana yen so fanse ye ni asafo no the body no enti imagine say osi character in the community esu a me wono within the community no how na me see portray sa character no e ma nipa no so a ewo ho no ehu osi Kristo o try so be refine ye enti yenye wise na wise ne achi no esu ben na me yi na di ewo within the community na me wo no so wa me hu se me part bi a metimi a pray bia no asa sorry ba no em relax pray do your part ne eja ne aka no so emenyame se wonua bi na hia moa ne so betimi di aboa na pray your part because at the end of the day ne ye hwehwa ne se ye betimi aboboa ye ho ne nyina atimi akonya enkwade no imagine se osoro se won kwa fight na akodu osoro a won kwa wote ho a wani kura enka nti no si amwoboa ye ho a ama ye nso ye ne community nyina nso anyi Kristo adi no ankyere wo mo a na ye ya ye pesaminkuminya saa pesaminkuminya ni esu maako bi na enye no anu no won pese ye de befura yesu ba na bra ye purify ye ho na ye refine ye ho na ye pese ye se Kristo no great that's it wow so be so say the to ni padua no ho a enai ka se me na me nantin na me pese me ko ba bia e be da ni padua na ye bibi me so me ka se na eta ye play bia kan say my work is the most important one na adwuma for na ko share community square ho no ho ko obi ati ni die na edi mu so e be wi ase no ni oye doctor on here teacher no here teacher on here obi an here obi an so na timi abaso enti onyame asori fie no ni obi atimi ye bia dika ni hu hia asompani hu hia obi an hu hia si ye hu ni sa me gidi senka nema basa sometimes wetimi ni waka me bebrebe ni kan timi ma wasafo enti yes ya ni so me pa boni se ye be hu se Unya Island, unkɔntimi ntena ma nenye yo me antisi onipa ba ko fo ni ntimi katanya nsa ntimi katanya me ani ni obi ye na wontu timi ye se ba sorry a obi beto nyo obi be bompa obi be ka se ni na aka ba ma na timi ye oso
enti eni kwa se obi bu ni nua nimtia na eni kwa se obi so de hyehye ne ho se mimi ni ho a wentumi nkoso se na hu se ye ne nyina aboa se nyamesom ebe koso na onyame edwumadi ebe koso a wetimi waka me ne nyina betwam na yetimi aye ne so nyame ani na yetimi aboa ma ye nya so ban paso so yo me that say finally no near me person me can say all through the study abisi sabre no additional focus no individuals yaka abisi sabre individual ankra eyeme eyewo nko a say o hwese ne ayekọ crucible anase wo hawo mu a se ne ye response no be ye ewo nyame emu but obedru say ayeka character building no afei de we turn from individual no aba community. That's right. The community is just community church asem na worker because ni obobo din na ya Sunday mu na wo apostles na pastors na deacons na keka ni na ya Sunday mu a enunti question ye bisa ne say ye ka onyame the purification no a so ye ankra nko a anasa asafo ni nyina so nyame ani wo ho so be purify quotation ya kenkan ye 11 to 16 ni ya one sentence. There is no full stop. Okay, bro, for no full stop anymore. Verse 11 to 16. No, just one sentence. Or the same be children same be move. Say Yankopon send ye be ya. Ye nyina asasa for no. Ye image no betimi abe say nyame ba no image nti. E na wachiche musa so obia anya ne in a unique way, but send ye be yen so a obi nso na start kan no obi nkobu obi a onimtia na ye de yense nyina keka bo mu a ye nipadua ba ko ene Kristo nipadua no enunti as much as individuals are very important the church or the community is equally important say ye nyina ye hu se me firi fie as individual me ne me yire ne me ma wo ne wo yire ne wo ma woni wabusua wonso ni wabusua wo ya ankura na wonso obeka ho ye nyina aka bomu na the community of the church na se me ye purified through crucibles no na se material nyame na me ma be gold na wonso wo ye gold na ye nyina be hia e de a community of gold then ye hia but se me ma pesa ade no a ho na cover problem ne ba no if someone is going through na se or ye purified na se obi ba na ono nso still the dross in net no nyanya gold no a e de na esie gold no anhwe ya no okobu we ne mutia se wo de ohun ye nkeka woni fim ena ne ono nso ne ho ya ayi na onya medru gold no level no hu se mo na mo ya atene na efu then there is a division and it is ye nyina hu se so far as ye nyina ye da so gu crucible ni mu no so we gold kura no a ye nya refine wunwe until we see Christ en kai wasem no until we see him face to face na ye ni behu ni yie no ye nyina ye gold a ye gu crucible no mu a ye da so ye den ti yen ho osi se goldsmith no obehu nanim e wo ye mu ma mu obi ehu nimtia ma wo so wo nwen se wo ye tene na sin obi na obu nwen se obi so etene ye tene ni bi sen wo ye nyina boaboa ye ho e bia ye gya no mu no betumi aso wo nsa de wabeto ama wadane na we so aso we nsa na in the end no the whole community shall be refined na goldsmith be hu nanim wo ye yo me da mo ase mo ya de pa maboa ma edisiano abawie kama abusiafo mo so e beda mo ase pa se mo ne yen aye edisia etoso enan yi ye hwe sikadwonfo no animuru hunu sikadwonfo no enu maboafo na boa yi pa ma edisiano yetimi adusodoso no minimi se yesua niema bebre e wo sa edisia no da sende ye di edisia etoso enum no na ye de bebre no so se o show a chance for extreme heat na sa edisia no so no kwansem no se de pa ye behwe edisia bia so nyankopon aye krado so be risky na wama ya kotibia bu a ye krampo ye be doubt to the point to say you betimi krampo lose yen so nyankopon betimi risky to that level so edisia no me pese me ka ho asem sisi a no na next week ye behwe ya hu o ya wa ya kom sisi ye be ko extreme one na ya hwese nyankopon aye krado say so be moldi yen na ye character no ababa yesi Kristo no obe risky say ye be ko tibia bi mu a yankasa akra obe risky say obe lusi yen bi wana
eno na next week ye ba behwenti adusua no no kwasem se ye koye nim no na ye de da se ne boaboa hu na hia yen onyankopon enhira wo babia wo biara ma yen ka che ne na openi same enhira so emaye ra ntom ye mompae ene agya dofo na ne nyame omaye to ase de wase bio se ye hyase ne di wudin hyase aba no ne yagu no eso aba pa bi beba bia na efru nyankopon eni aye kyerɛkyerɛ nso emaye nkyerɛkyerɛ ne kwa yentimi emfa enya dwuma ne eni afoforo nyina enya nkwagye daachi munye nyina emobo o adum nti amen Amen.